zašutala. Rešeta koš je Đolija sa svih pozicija. Ne mogu trčat s nama, ja sam tražio da držimo trku, da držimo intenzitet. Nije prošlo ovo dodavanje Franje Bubala za prezimenjaka Domagoja i onda Zlakoča. Za Ivanova, tu 1-1 sa Cincem i Zlakočom to pogađa. Da Mrva na poziciji četvorke. Evo sada Mrve na trici i pogađa Mrva i evo sada još jedna Bakatura. Smith. Zlakočom je probio, sada Smith ipak je uspio spasiti tu loptu, diže se na tricu i pogađa. Treće centra, dakle 19-18. Đolija. Evo ovdje ide naključen sve sezone, otišao u Grčku. Ostao je tamo 1-1, Domagoj Bubalo nije pogodio, sada za 3 šutalo i Bogarski je reprezentativac statusa zaštićenog godišta. Šutalo sada još jedna trica, 28-21. Kozić. Zračani Kozić. Njegov sastavu Đolija, evo nove brze akcije, ali sada je uspio tamo Bubalo omesti Sobina i čista kontra i kakva je to bila blokada Dijana nad Gulamom. Kozić tamo čuva šutala, sada nova trica, ovaj put prostran 3-29. Lijepo se okrenuo, prevario, gubio nekoliko lopti i Vidaković je stavio odbran, sjajna asistencija za Domagoja Bubala, za razliku od Terija Smitha. Terry Smith predvodi Đoli, evo dakle, njegov igrač u pravilu čuva najopasnije igrače suparnika. Sada je ovdje Đoli je bio uspješniji u skokovima u prve dvije četvrtine, raspucao se, šutao, po meni bio tako ishitran. Dino se sada tu oslobodio, Sobin. Agresivni sada Đoli, uzeli su loptu, kontra tamo Cinac i blokada Ramljaka. Bio prekršaj. Tiče bacanja, opet je šutalo sam na trici i naravno da večeras još jednom pogledajte gdje stoji Gulam. Posložili u obrani košarkaši Đolija. Sada je fino tamo ušao Ramljak, sjajna kombinacija i utakmice cijele sa 5 trica. Znamo utakmice, priredbe, trica i za Ivanovom zanimljivom svistarskom derbiju u Višnjiku. Evo još jedne 6 trice zašutala. 31 godine odigrana ona nezaboravna treća utakmica finalne serije doigravanja za prvaka bivše Jugoslavije između Šibenke i Bosne. I ne bi šutali ako su se na njemu izredalo nekoliko braniča i da sada Lions Zlakočan je tu zabio širokom i u Zadru. Krasna asistencija i novi poželi za Vrliku. Evo, hrabra trica i ulazi to za Lovru Bašića. Krasna asistencija, prostor za Kraljevića. Ušao je još jedan mladi Mario Špaleta, broj 23, kao poraz svoje ekipe, Bašić i